chibai ule tun episode a chuanin Bible chungchang thlir ho kan tum don ani kan soi tong khan tuna kan thupui tur chu Bible ti ani deuh tak maya e Bible hi ringtu de tan chuanin kan lekha bu poimo ber ani a nunna min petu ania kan cho ania pathian o kan hriatna ania kan nun dan tur min ko mu tu ania pathian mangai na min hril tu ania mangan lai te khohar lai te limnak kan to lai te kan hlau lai te kan thlaphan lai te khatiang chi jong so kanom dan tur min hril tu kha ani awangin a poimo a chuti ang taka kan ta na poimo chuni ma sela pathianom ring lo gan ti atheist te nen te a hanin komni khwate in Bible in ati tia Bible chang te kan han man hianin Bible ring ani maya kai chuang kan ring ve lo ti chong kam te an mang thina tin Bible hi thon thu mai ani phua chop mai ani han tiang chi te om thina tin archaeological evidence ang chia te po atam tok love thil hlui achang po in han chui tan tur chuwang chuan Bible hi a rin tlak lo tiang chi te kha soi nom na tam tak kha om thina sa khodang lekha bu te ang boka tu te na mo a an phua chopa khatia anga lekha bu thiang hlim anga an ngai mai kha nive a an ngai thina ni chungte ni wang chuan ke ni Christian te chuan kan lekha bu poimo ber hi eng ang chi a mak le dang lam le hlu nge ni ti hi kan hra thiam lo fo thina a rin tlak zia te khatia ang chi a kha thei topin tarlan kan han tum don ani a hun rei tak kan man thei don lo awangin atlang pui thu in Bible pum pui chungchang kan thlir zok anga chumi zawa chuan tun episode a hian thuthlung hlui big claim lo chil kan tum bokanga thuthlung thar chu a sei deuh don awangin episode thana amalin kan thur don ani German philosopher lartak mai Hegel a chuanin society te thil re hi khovel nun phung hrim hrim a hi aron danglam chho zela chuti ang chuanin Bible te po hi tu ten a moring tu ten an siam rem chho zela hun lai mil zelin anwa phua bela he ti lai mi te kha anwa copy tu namni ne na imil sok tu jang sheda wangin aziak danga te anwa bel le a tiang te in documentary hypothesis ten te chuti ang chuan Bible social poll te chuanin Bible te po hi an update chho zela siam rem chho zela ni ti ngai dan te kha an ron nei ani tin Bible a chuanin thil makan tiang chi pathian na tho tam tak te tarlan alo ni thina khang kha aniang ina khovel an thlir dana chuanin thil theilo ania khua rel kal in thil aron thleng theilo antia chumi ani wang chuan Bible a khua rel kal a thil thleng nia ngai pathian na tho thuthlung luya kan mu ang chi te le thuthlung thara Isu Krista van lon thu te a thia tho le thu ang chi jong jong te poi thil om lo phua chop thon thu Greek ho pathian Zeus te le engemaw te ho ne na ang kha chenga khanin anon da lui bok thina chungte ni wang chuanin Bible kan vachan chana Bible in chu di chuan ati kan ti hian an ni chuanin an ring ve lo thina an pom ve lo thina Bible be chana thil soya kha a harta mai ani chuti ang chu ni ma sela ke ni tan chuan a poimo na anep chung lo wa chu wang chuan social tu te ka ra po Bible hi engtiang angin nge a rin tlak zia hi kan hriat theyang ti kha tun chuma kan ngai poimo tur ra chu ani don ani lama sabara chuan Bible ti ming hi engtielo om nge kan ti chuan toite in han chang ta ila Greek tong biblion ti achanga local ani a biblion ti chu biblos ti achanga lak ani vele a chu English in Bible an lo ti a ke ni point Bible kan lo ti chove ta sela biblion ti chu lekhabu ti na ani a Bible kan ti hian lekhabu ti na ani ta ani Sidon khomar lama khuan Gebel mun na oma chuta chon phai ruangin lekha te an siam thina chu lekha an siam chu Greek hoin biblos antia kan soi tong khan lekhabu tina ania pakhat aya atam chuanin biblia ti in plural soinan chuanin an mang thina ni chu Latin in an lo la chong vele a biblia ti chu an mang chawa chu French in an lo la chong vele a la Bible ti in an lo da English in kan soi tong khan Bible ti in an lo la mi zo po in Bible kan ti ta sel ani Bible po le lin sang te ziak sang te aw ma chu wang chuan abung le achang zat te thumalom za kan soi te po hi Bible le lin chen khat le midangina an chu danen chuan nang diek lo theya kan
chut na lelin kan man teneng khanin adang lam hret the ni ti ero ka chu shata ilahai mizo te po in lelin version sang kan nei hi chung chu tam tak a oma bible bupumpuya hianin thumal wat kan tianga hi noi somthum panga singruk sangruk zalile somriat ta oma bung sangkhat za le somriat le pakwa a oma chang singthum sangkhat za somsari le panga a ombok ane thuthung hlui le thuthung thar ti in keini chuan kan thena zudate chuan in thuthung hlui chau hi bible an lapom a thuthung hlui abusom thum le pakwa a oma thuthung thar abusom ni le pasari a oma avain busom ruk le paruk kan neya zudaten thuthung hlui chau an poma wangin busom thum le pakwa chi an nei hri ani roman catholic te hianin apokrifa bu buruk thuthung hluia an pom tela wangin thuthung hluia hian busom li le panga an nei thunga thuthung thar kan pom chin ero chu busom ni pasari theu ani a kenin busom ruk paruk kan nei lain roman catholic chuan thuthung hlui lam an nga deuh awangin awa in bible a busom sari le pani an nei thung ani tong chi thuma zia ani a thuthung hlui hi hebrai le aramik asia kania atambara chon hebrai tongin an sia ka aramik tong tlem hatel ve chau a thuthung thar ero chu greek tong aziak ani bible abung saber chu samza som le pakwa ni in bung toiber chu samza som le pasari ani a bible chang saber hi esther bung riat chang kwa ni in chang toiber hi chanchin tha zona bung som pakhat chang samthum le panga ani pathian minglan mi lo na bible a hian aoma chu esther bu ani bible hi lekhabu mak danglam le ro pui tak mai ani a keni christian te tan chau ni lovin khovel pumpu yan thlir po in lekhabu an siam to jong songa hianin ani aya makle ro pui le dang dai hi chu bi kharin arin omlowa khovela hian mi engmozat le sarkar engmozat po in ti boral tumin nasatakin anlo vain anlo be to thrina tam tak anlo ti chetowa ama ero chu an ti chet na sat po le bible hi apung zela moti mai turani a khovela ram ala zel ani tuna hian trong chi sang sang ni zathum chuangin bible bupum le aziak chen khate hi lelin ani to a tin bible bupum le aziak chen khat ti chhuwa to a hi copy tluk le ding on li vel a chutani a ni tin copy makta duai khat ayatam hi sem chhuwa zia ani khovel population ne na chutin tuna hian mi za zela somkua 90% vel hian bible hi nei tur ang kan ni chuti ang vel khop chuam bible hi anti chuak na sa ani bible poimon em chu pathian in puan na ani na hi ani a bible kan en chuan in pathian hian in puan dan chini ani kan ti theianga ama so ka chuan thil siam mangin a in puanga chu chu a ring lo te chanchin thala thlen lo na te po in chuan nam tur an nei don lowa thil siama alanga ni ti te kan mu a van te khiam pathian ro pui zia chu alan tira tiang chi te po sama te po kan mu a kha pakhat chu ni a panina chuan isu krista ina ranin puanga chumi kan mu na chu bible hi ania azia ka hian athua hian pathiana in puanga ni athu kan ti chuan bible hi aloni ta a chuwang chuan kan tan chuan poimo em maya mishing ina zona poimo tak mai kan nei universe kan tiang chi zong hi engtin nge lo in din mishing te hi engti lo om ngot nge kan ni engati nge khovela hian sual kan ti te na te to na te hi alo om alo lu kan tiang chi te tin tia kan lo piang chok ve ringot hi engti tur lo piang nge kan ni tiang chi te kan thia kan thi nu pialama hian engti nge kan om zel don kan tiang chi zong khovelina a chan theilo khovel thiam na manga chan theilo ang chi hi bible a hian chana tam tak kan mu a tin chumi ba ka chuanin psychology lampang rilru lampang tana poimu ang chi te philosophy lampang ril tak te tin science lampang ang chi te tin medicine kan ti dam doi lampang a thiam na ang chi te tin indo na thu thang ang chi te ram in rel bol dan te mimal nun dan tur chung chang te chung ko en kol na te khati ang chi thil chi sang kha a chen la ya phei chuanin sum khol dan tur te na tho dan tur te tin huan le ran en kol dan te thleng po in bible a hianin a chuanga lekhabu ro pui tak chu ani phot mai ani lekhabu pakhat si hetiang anga thil fun kim hi chu awang fiawin arin om ani mitam takin an soisela bible hi arin tlak lo ti te po in an soi to thina ama kan soyang khan amai ro chu tun la ya archaeologist te po in
be satana an man chu bible tho hi ani bible lo soya hi om tak tak em ti hi an me pa ti mai tiang thil an hai dona an zon don po in thil lui hai chuak mi te po in thil lui chui mi te po in bible ziak hi te phung pakhata hianin an mang a alo dik tlang pui an ti nge a entiona chuan hit mi te ho chungchang te po hi bible a hian tum som ruk vel zet kan hmu a amai ro chu an civilization ang chi te hi mun danga mu tur om boxi lawa khovel history ziak danga te chuwang chuan bible hian a phuat chapaniang tia changpol te po kha an oma amai ro chu kum sang khat zakwale paruga khan turkey rama hu winkler le apol te chuanin hit ho khua civilization a hi an lai chu ka chuta chang chuan hit mi te lo om to zia te kha a ron nem nge tani mun danga chuang lo po kha bible a chuang kha om loi mon ti tom kha alo dik zia kha an nem nget le theita ani tin bible ziak ma sa panga genesis exodus leviticus numbers le deuteronomy te po hi mosia ziak ti te po in soichina ni mosia le khabu ti te in heng te hi mosia khana ziak tak tak long midang pali panga velin an ziak aniang asan chu mosia te hun lai khanin heti anga pui thiam in kai shoina le anin cheina chungchang te in rel bol nang te hi ala om lawanga theilo tia ang chia han ngai pol te po kha an oma amai ro chu sangkha zakwa somsari nulama khanin epla a northern syria marlam a tablet ten han lai chu ka chuta chuanin mosia te hun lai hianin juda te so ni lo namdang civilization dang a po khanin puithiam in kai shroidan te khatiang chi detail taka in jena te po kha namdang te poidan lo nei to ani chuwang chuan mosia hun laia tiang ngan lo ziak po hi amak lowe ti te po kha nem nge an ni le zela tin abrahama anupuina amei faneina tana apek ang chi te kha thil omang ani lowe heng hi phuat chapani te anan tia amai ro chutun naya tablet sanan muchok leya middle east thalera chuta chuanin manlai society a an civilization a khan khati ang chi ti dan thin akha ang custom akha an nam khan ti dan an lo ne ni ti kha pani lai mai alo chuanga chungte chuanin khati anga an meite manga fanei ang chi te po kha an ti thin dan alo ni ti te po kha an nem nget le ani chuti ang chon thil tam tak kha bible a hianin chuilet tur oma an mu chuak zela adik zia aron lang tel zela alang zel don ni po in asiata anan beina sat tel anga archaeologist te po tunaya kumzabi som pokona toblam le somnina vela hianin mishing ten kan boi pui thar zuala chungte chuanin bible dikna kha aron nem nge chhotel del don ni te po in alang ani tin bible a hian shrilok na thu thleng dikta tam tak kan hmuwa chu khovel thila chuan thil theilo ani a pathian polna le pathian hruaina tel lo chuanin ti dik ngot thei kha ani lo ani entiona tle mantar langta ila ezekiela bungsom ni le paruka kan hmuwa chuanin tura khua ti chiat ani tur thu kan hmuwa ezekiela hi bce zanga somkua pahni atanga zanga le somsar in karvela ziak niangai ania chuta chuan tura khua chu anti chi anga mitam tak anronin lal chok tur thu ti mai lal thang thang in anron op tur thu te kan hmuwa tin amun ma zong zong ti chiatani anga ya ding non to don lowa tin kami ake them ti kan ti donge an sul nuang chi te po tu ya pai ani tur thu te len phona ta na man ani tur thu te angai anga chu hmuna chuan khua din to lo tur thu te alo soi ani bce zanga somko pani changa zanga somsari velin ka ra khan chu atakin history kan chong kan hua babylonian an runa an ti chia chumi nuwa persia an ron lang lea chumi nuwa greek alexander the great an huaya lo langa midangin an lo ti zong zong ang chi te po alexander the great hen ron thian fain tuipuya khanin an nom nok le khati ang chi ke themvela te kha tuipuya khanin ron pai ani tuna tura khua omna hmuna khan khua ding to lowa lem deng sangaman tu te hoin an len vel pho ro na tan an mang ani ma nan lo soi to khat tuna hianin a thleng dik ani akum akara hian kum tam takatla tin israel fa te hanmani juda ho andar vector te tin nam anga ram anga anom khom le tur chungsang te po hi hosea te tin chansin chalu ka te ezekiela te po in an lo soya an lo ziak to a chu edi somsari a khanin ron thleng dikta roman hoin roman empire khanin an ron tidar ta ani isaiah bungsom pakhata te
Jeremiah bung somthum pathuma te le Ezekiel bung somthum le paruka te kan muangin Israel te hi nam angin ram khat angin anom khom le don tundin ani le tur thu te po kan han mua kha po kha tuna chuanin lo thleng dik le ta a sanghat zakwa somli le pariata iwenina decree asiam tang khan Israel ram alo piang le ta ani ti po kan she ome Ethiopian ma kum zapi pariat na pasari na ti vel bora anlo soilo ka kha kum sangkhat zakwa le somli le pariata aron thleng dikani lali so chungsang bi ka po thutlung luya hianin shrilok na mesia chungsang shrilok na hi zathum vel oman ti chu lali so hena ron ti fam ki maron ti thleng dik vek ani chuwang chuanin thutlung lui le thutlung thar hi lekhabu mak le ropui tak chu ani shim phot mai ani tin kan bible ropui le na adang lam na le amak na em pakhat a chu mi hrangina an ziak ni si hi atang khom tha in athu hi ain man em maya pakhat ami kha mundang ami in aron thil fia le aron ti fam kima chutiang chuanin thil hanin mil lo zeu lai le engemo han ti dik lo zeu kan ti dong nge niang shedan hanin ang lo zeu te chu lo om ve deuh bok ma sela atam zok le pum puya kan thlir chon za som kwa le pakwa ti thei tur hi abum pui chutin atang ho tha em mai ani chu mi tam tak phei chon a Jeremy te phei chon thil mak ani anti hiala thil mak ti tur po ani reng pokin ashiata achan chu bible ziak tu te hian enta ila min anglo tak tak an niami somli chuangin an ziak ani Mosia chu baram veng tu ania Nehemiah chu lalno hlan tu ania Peter chu sanghaman tu ania Mathaya chu chia khon tu ania Luka chu physicist doctor alo ni le ta a Paul te chu puanin siam tu te an lo ni le a Amosa te chu theipui thing en kol tu te an lo ni le a chu tiang chuan min anglo tak tak an ni pialama an hun tong in anglo tak tak laya an ziak te ani loma hey Jeremiah te phei chu lunga ina vor top Israel fatem pathian thu an oilowa chu wanga aril ruha vor top laya azia ani a mang an laya azia ani Sam te kan thlir chuan Davida in limna vor top pachan lai Judarama lalina changin pathian fakna aron zia te ni vele thunga tigo polaten rom tan in chunga thimai turani to a lungai le beidong taka anom lai in mangan na vor to pachanga an lekhan ron thon chu an ron zia chua te alo ni le a khatiang khan mi sangin hun tong inang lo tak taka an ron zia ka chong pathum mangin an zia ka mun sang chu soilo khomol pui pathum ma changa zia ne in an ngaya Europe Asia le Africa khomol pui changte in Bible hi an ron ziak ni na hriata tin Asia hun chunga hianin kum sangkhat le zaruk vel kara hena tla ani antia thuthung lui buma salampang a hi BCE sangkhat zanga borvela zia niate han ngaya thenkhat chuan tin thuthung thar nunhung lampol hi edi za atanga za som ni in karvela te zia ni in an ngai boka za som nga thleng poni ta sela chutiang chuan mi sangin hunin anglo tak taka nain anglo tak thok ten kum in thau taka an ron ziak chuak kani a chuwang chuanin thil in millo le ngai dan in person tam tak hi thleng poni sela amaklo viawani chuti rolin kan Bible ro hi chu aletling hlau thunga chuti khopa mi sangina hunin anglo taka khomol pui sanga changin an ziak ni chung si chuanin engkim mai hi achang howa ain tifam kim tona ain puar khom tlatani ati theyani ate khin thiam ten an soidana chuanin rimoi tum thiam sang anom ta a orchestra ate manro sang an tuma chu conductor pakhatina nal taka aron khai khoma aron conduct ang deuh hianin tu in emo a conduct ani lo chuanin an mania puitu tinung tu omani lo chuan tiang hi theilo ani antia tuna lockdown laite ania tuna hian khosang a hian tu emo hianin mani music man thiam ang sang dekha chingchang te lo tumta sela heta ram khada tuinemo totoro te lo ham sela heta phai phuleng ham pol te lo omta sela chungchu conductor thiam tak mai khanin lakhomin han rem kwal sela ta chuan hla ro puilu tuk mai rimoi ro puilu tuk mai kha ron siam chuak sela chuti angvel chu
ani anti hialani Bible hi tuna hian historian kan ti mission khat te poi mi som level hi la khom taila pindana da sang cheu ta ila indopui pakhat na lo chua chan nia asiat kha han ziak te ti ta ila chen lai chu inang om mei thei ome amai ro chu atam so ka chuan mi som lia chuanin an ngai dan in mulo fe fe chu tam tak ngei na rin ani Bible ziak tu te hi ho i ziak ang u ti pon ni lawa a chen phei chu in mumi alo te in shapo mi alo te pakhatina ziak ti po shemi alo te an ni a chen khat chu zir chianga chui chianga khatiang anga na sataka in bo se ziak te ani lai na chen chu an mu le an shia dang ziak tup te an lo ni tin azir chiang ho te po an thiam na lam le an zir chian du le an ur lam panga kha alain ang lo le ngal boka chudi chung chung chuan chronicles pakhat na le pani na le lalte pakhat na le pani na te hi thil tam taka hianin ain anga an thu ain mua ain chomani Joshua bung khatna hianin Deuteronomy bung som thum le palina aron nem nget le Rorel tu te bung khat chang khat hianin Joshua bung som ni le palina aron nem nget ve le khatiang angkhanin thuthung lui kha thuthung tharin aron nem nget le iswa chanchin te po chuwang chuan tinung tu omani lo chuanin hei chu thil thei lo ani ti hi kan pom turani Bible anga ti bo ralan tuma beina tonga sa lekhabu hi inarin lawa kum sang khat jasari chuang te meu Bible hi tiral tuma lo beto nakara vo in thlengin malam panin lakal zelani chuwang chuan Bible kan nei hi kan van neya I Bible nei la ya kha lo hlut hle la lekhabu na ran ani lawa chatuan na thu thilpoi mo tak mai achuang ani ti kha lo hriala mitam takin ti chetan lo tum to amai ro chu minan lo huma antipung zela mitam tak thisen na lo luang to ani chuwang chuan Bible kan nei te hi kan lom tur rani ti kha Bible pumpui bi ka ni ta sela thuthung lui lampang bi ka hi han lo chil le zok ta ila hunrei kan hmang to lowanga thuthung lui a hian bung zakwa som ni le pakwa awma chang singhi sangthum zani som le pali awma thuthung lui hi mithiam te chuanin munli an thena masabara chuan Pentateuch antia chuta chuanin Mose lekhabu panga te kan ti ang chi kha an oma adot le chuanin historical books antia chuta chuanin history lampang ziana lam deuh kha Joshua kan ti te Rorel tu te Ruthi ka ti ang chi Esther ti ang chi te po kha chuanga chumi zo le chuanin political anti le political books chuanin Psalm te la than khom ka ti ang chi thusil tu te am tlema poetry lampang hoi deuh kha ananda tin adot le chuanin prophetical books ananti zol nei te lampang ang chan chin Isaiah ka ti ang chi sang sang ang chi kha chuang thung ani zuda te chuan kan soi tawngin thuthung lui chawa hi pathian lekhabuwa Bible hian an la pom hria chuta chuan an ni hianin thendan chi thum an neya pathuma an then ve thunga masabera chuan Torah an tia chu ama Pentateuch kan ti ami tho Mose lekhabu panga te kha Genesis atanga Deuteronomy thlengkhanin oma chumi zo le chuanin Nebiim an tia chu zol nei tinania Nebiim chu zol nei te lekhabu ania chuta chuan lekhabu pariat awma anni chuanin pakhatna panina kan ti te hi bukhata te an share thina Joshua Rorel tu te Samuel pakhatna le panina lalte pakhatna le panina Isaiah Jeremiah Ezekiel le zol nei te tin zol nei dang ho som pania kha an han da lu ta chu Nebiim ma khan an da ani tin Ketubim antilea thuziak te ti na ani chuta chuanin thuziak dang ho Esther te le thil dang ang chi ho vela kha chuang ta thung ani ei thuthung lui ale khabuan pom tur china hi Torah kha chuan chiang me le khu panga te kha angai pon ngai lubik tin zol nei te Nebiim po kha an chiang le maya amai ro chu Ketubim ma thuziak te om tur china hi an chiang lok theilowa inhialna atama chutianga chuan apocrypha te an lobel bok nen khoi chin khange pom tura pom lo tur te kha thuthung luya khanin hriathiam har inhial te po ha ran chok chowa chuan edi somko kuma jamnia khwa juda puithiam mithiam kalkhom te chuanin thuthung luyan pom tur china kha angti chiang ta chu tuna thuthung luya kan pom nen hianin ain angta bu som thum le pakwa hi anron nei ta ani
thu thung lui om tur pom na tur ra hianin an du uluk viau maya chuta chuanin achan chin sia kha thil thleng dik nge ani em ti de kha te funga an hmanga tin aziak tu kha ko shan mi masa parchek kan ti ang chi te kha ti ang chi shoi tu masa te ziak ani em ti de kha te funga te an hmanga kha thu thung lui a chuan du tok mai ta ila hunte reilu tuk palange bible hi kan nei hi lu ami tam takin thile thau polin han lo buat saya ka in lan chonga an ziak chuaka khol chuna te lom lowa hau tak em ani chu tiang te ni wang chuanin ke ni poina hlutna te hi chut ta ila hrathiam ta ila tin thunung ani ne te hratel bok ta ila mun dewin kan share thin don nia anexa chuanin thu thung thar lam kan lu chilanga chunda chon mi zote bible lo nei dana po tema song tarlan kan tum don nia